Алыш боюнча кийинки талапкерибиз даяр турат. Өзүнүн үй бүлөсү менен алыскы Жалал-Абадтан атанып келип отурат. Тосуп алыңыздар. Жылдын мыкты алыш балбаны номинациясы боюнча жеңишке талапкер Кубанычбек Көкүмов. Тосуңуздар. Жылдын мыкты спорттук үй бүлөсү номинациясына талапкер Кубанычбек Көкүмовдун үй бүлөсү менен караңыздарчы, азаматсыз. Biz bugün mıktının mıktısını anlatayız. Demek mıktı alış bağlı gibi olduğun hazır sizlerden çok veririz. Mıktı alış balbanı nominasyasında keyinki nominatsiyaga ötülü. Keyinki nominatsiya mıktı sportluk uy bülü. Sports Awards 2015 Kırgızstandın Prezidentinin atayın sıylığına tatlıktı oldu. Kolçalar benim kutuktayız. Gelingizler. Atayın sıylığın iyisi. Bu degeni mıktılardın mıktısı degende düşündürür. Transport'a gelingizin mikrofonunu sizge uzatamiz. Саламатсыздарбы? Ушу Кыргыз элде жана туугандар. Şu келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дайыма Кыргызстан ушу молчулук, топчулук жана спортсмендер көбөйө берсин. Şu чет мамлекеттерде Кыргызстан гимнин ырдатып, тузун көтөрүп жүрө бергиле спортсмендер. Çok rahmat bolçaolar bolsun. Sizge dagы ийгилик, ардайым намыска жарап жүрө бериңиz. Албетте бизге дагы биздин спортчуларыбызга да ардайым үлгү болуп жүрө бериңиz, бар болуңуз, аман болуңуз. Ушунуздан жазбай албетте дагы бийиктерге жетише бериңиз. Рахмат. Кол чабуулар болсун. Келиңиздер, дагы жолу куттуктайбыз. Эми ошол сахнада турган жалпы биздин жеңүүчүлөрдү дагы бир ирет куттуктап, катуу шаңдуу кол чабууларды ардап койбойлу. Кандай дейсиздер? Намысына жарап, чет жерде байрағымызды көтеріп, елімізді жаңғыртып